le ava ma le fa'alohalo te Faatalo Faatuatua ia utusunga ia ona le tuasunga i fa'afeagaiga mo latou falatua ia nga te leo tina matama matua ia male nisi o uso a uso matua o uso matua fa'afine ia o whanau fo'i o i latou fo'i ia peilau fo'i ona fato'a o maua ia se tala ia e tele lava nisi o a inga o lo whapea ona latou mafuta mai o se a o whai wha Bible study le a inga le tātou wha moe nei pe tungala o tuule tātou Bible study nunga TV ia ai no fo mala inga ma whai umala tātou noti ia ma o ngā whea o ina fo se avano tāua fo i le ina ia ma whai ona malama tama malama tina malama whanau tasi alau pe pala i umai lunga a malama umala fiong pa ia le tua ia misi mai lesi a lai maua tu fo i lesi o se tātou whaivi inga whaata se i le atua i le aso ma le aso le mo le tuai lau whaaftai ma le wha mahalo ia te o tau mahalo fo no fo te talo i le nei fo i tu lao lo whaapere le tātou whainga malanga lu ngā la lo le tātou whainga malanga wa me lo whaatuatua wa mai lo whaatuatua wa o te loa o lo whaapere tofo ina lo whaatuatua i le taimi o le aso o le itu la o lo whaapere lu ina pelo whaatuatua i me tutupo le o langa nei wa o le mafu angana ala ina i le tātou whaatuatua ona fo o lo ilu i tau fo o le o langa o lo tātou o la e fo me o tangata mi o tonu e ola le whaatuatua ma reisi pese no amataha i a le whai no le pese whai ngo e soto o lo e soto i wa o le e soto i a pole o ese mai o Israelu mo tonu a tu sa la fo mai o le atua na la via ia mai o ia oi wa su e foi se situ e pe o e alo fili lei nei tu so lo tua nai o lai fai ma fa lave i lo ruma nai ona la le mera o tupu ona o o tangata e tasi ina o e fa nau fouina o fa nau lo wanganga o la ye lava mo lo tua nai o le mera tupu la pipi e kwa lo kuanga i lo kusala ke alu fa le nganga la pipi e kwa lo kuanga so se mea e kupu nga kupo se mea e koe mangkua lo kuanga i nga lai kua i whao o lo lo kuanga i so nai right behind you mea la nga e nga o arke me kupo se mea e koe osolo wika e koe mangkua upu fo inga wafu ngai o ngai kua i whao o upu nga ai hao o nilana e ana pongi matatalo kamala nga pi wa kau vai lo ala lo kanga ka fo mo lo kanga ka kuai wa makanga wa kau sawa lo kanga ka fo ala pa lau wa la ko ka kunga ya lo ala lo savalinga fa lo upu wa makanga ma maole kanga ka kuai au yo le mi nga lo kupu se me lo langa nga kupu ke fali o me e fiu ko su elo lo kanga ka kuai wa ele ko manga kua vo nga le ar kemi ngai vo nga le fo ka fa nga yo e kupu se me vo nga le kupu kuai lo ma fo fa anga ko manga ku mo lo kuanga esa nga lai pi e kwaro kwa nga ia o temine me na ta wai le melor fa longo le upo le tua o te talo male ana pongi ese ina ia mafaiona mo singa var nga pi ka moku mai le luma ia ka malo Usain Bolt ai ka kia ia ku si va nga fu nga le ina ia o ne pi ia ku kwa nga ia o ona fo o le langa le ne ta to te o le lava tatu te mili lava ma pe o le ka ke mili ama mo loko kuanga la lava muli me ka ika fu ngale e saula ki apolo ka fa nga mai ona fo e paua na le mea e alana ona sauti apolo fa manatu mea o e lo tua nai ona e paua na le mea la ilo ti apolo wa o ia o le kuso le pestal ti apolo o lo tua nai ele ko ye se future ki apolo paua mea man ko ki apolo o gaming ale leinga ia when the past te mina ave o ia maangi o ke mingi la manga o le ki apolo nga ke mo la vango le ke mo la fu manga o ke mongi mami la manga o la ku ke mo se fa o tanga le la tu te mana o mo manu ele mo o ma gusala o le pester ti apolo ia ma ke mongi o tuana o la pest le lumana o le yo o la pest kuso o la in me ka o le pest fa mo nga o la le lumana ia me la nga la ka mo fa ki apolo ko ku le me lu ku nga e fa manga ku me o wai pa nga me ma ko ki apolo non ku nga anyways patalo fatu malo so fu na ia fiafi ia ko fia fo exau pe ka ke look forward o ko look forward ka po kala me ya so lua maso ele aso na mo tele na ini sina faatau sanga me tu langa tato pro kalame ia ano mafofau ele li pe face Bible study pe fai il tu langa le wei nei ai o le si po ai te o fai la o miti na fai no vai tangata la ta oto lungol mo ngola tu sia na notes pa o ngala o miki ngai ele ise upu fa bengo langonga se leo mai lia tua penga tu sa no va ai vo le ora il tangata le ta oto lungol mo ngala ku sia notes o wala i fo lo me la manga o lia tua ma fa pa postadi ai ka fai ku fa postadi o fa longo ku le ki apolo le si piko fa me le ki apolo wala vala sa o fa ku
nei le la fai pe postali le sngofua ai uma fu la fai pe pro le la fu pe postali so do ko fa long fu le si le fu ngari pe wala vale kasi wala vale so do fa ku ile la fa lu ala fa skofi ku sol melenge ku sa fa merti apolo e fa kasi fa lu fa kali fu me wala va lu fa ku fa ko waso me ngale yo pule me pule aka ku fa ko pe postali melenge anyways fa'afetai atu ia ma le malu tatou tunu ko vai meu au lelei aku le ulo fa'afia ua o le faiaʻoga legai aso mo le toe lau fa'afetai le uso ia sui malo uele ia ma le atalii fo'i ia na ofoina mai le tautua e o ke le ulu e kau fa'au lelei e le faiaʻoga ua e se le tāua o le gofo akuluma gai fo'i galii ia le lai mo le toe fa'afetai le uso ma le atalii fo'i tusae ma le galuega lelei ma le galuega alofa ia waka mimika i ka ke ngofa ku ko ngofa ku au le ka ulu ni ka fa fo elvi inga man fa fta ile tua ole stato di potia tu fo tu lango ile ma au mal mimino sia stato wo tu o ala fo ile nga ruenga intia fe nga ruenga ia o le so sa fa peo ona fa ato ai ona lafo ia le tato se leni ia sa o la fo la le se leni na fa sautu tonu o le tato account manisho se leni fa fe lua se lauli maono fa fe lua se lauli maono o lea ye si tupe yo taru fu tau piki ma le si tupe na fa to drop me nei te au I o lea la fu te to tau deposit ia am ko sen uma tato tupe ma o tu atu elo ma se nganga ma o lalo statu wo tu no o te lo to te le yo ni si do so tai mai la to so soani le o longo ina tu nei ana le la ta ofi o ma to so soani pe a fa na fi sen me Western Union o le me o tupu ke laku ia vai mela vaenga mo laku le siaso o le lisio ngu mela o ko laku ngafi o lisio ngu mela ko laku o lisio ngu mela o tau fisiling ia la po se drug dealers ngi fu kama ki ru ko ia ona fo tu langa fo o nisio la tu abusing of le system ma tu langa ia masalo mia fo tu langa fo o le tau puipunga ele o fa pela o fa sa ina mai ai paul fo tanga tu ina mai te au e fa mai ao ona faitete mo le luma nai ia ula ia si lor faitete le taimi nei wa o mani o tau so ani ma tulanga o iai fa fetai wa lava ma to toel tulanga le we nei a oni to se ninga ma stupe ia taimi nei ta ofi o mau to se le ni taimi nei se I fai mo tato le wa mo wa vaenga le la ave ro mo vaenga I marisi mau tupe ye la fo mai tai au lu taru fo epiki mai fo la fo uma lava tato so ani le mo mori mai fo le nga fa tai ole uso au ona ya Vincent I oi se sau se taimi no tu ina tunga le lunga la na message I matulanga uma lava pe a ho fo ina fa mai on tu ina mai le poti mo la to fo ina fa pe no so ani mai yo nisi le wa message mai fa tai ole wa mo o to lunga tato wa lunga Facebook e fa pe ona tu ina le li poti matulanga fo stala angor fa nga ino se leni o me ole a fa nga yai matulanga ye o fo I le tu ole a tato nga wenga tu langa uma lava na mo le toela o fa time la fa malo a lo tu fa to ya te o to pe no fa ya tu ya o se tala pu na tato pelo su fitu minute le te ai se ese lo mangu ka ko kaimi ke mga o va vese te me tatu te me il tatu li poti se mo ko fo ila ya mo se mo ko fo tatu tatu tupe mai si tu langa le tatu ngaluenga si ka ko pa postadia fa nga ka ko kaimi o ina ya o ngai mai mau lo sau no tatu prokalami o nga ka ko pa postadia dia we tatu talo le tuon matu ta ma fa aftai lo fa nau fa aftai le nei afia fiu matu to mau e matu te o ina ilo upu fa maolalo yo luma matu ma malau fa nau se e alofa so ni mai a mai le upu le poto mai le upu e fa peona ha o ina I matu yo matu malamo mo matu I lo fina ngalu ta ma mo I matu so ni mai o ta ma alua mai lo wanganga ma e fatasi mai ate matou ile nei fo I tu lata ma o ina la upu fa peona tupu ai lo matou fa tuatua fo ile vi inga le sua fo o Yesu amen ma mene ia vi ia le tu sa mo ole tato wo fa tau no tato Bible study what vainga pito silen ta wo ya tau ia ole ta la o ina fo le upu le tua ini ma fai ona ma wo se fa malusi au ilo wanganga ole tato mata upu la volo fa nga solo le fa tua tele yo nisio vainga le fa tua o te loa o tal no le fa tua o e hilo tato nunga ono leo te faia me uma nei ma fa tua
o te talitonu o nau tupu lo Faatuatua o nau wa matanga e whaalongo ko kongo oe pe ingi mea lai karakala ngoa mai kong pe o lai kau ili skemi pe o lai whaise operation hungari kong ya oe lai ngā lue le nganga o le tuitoni atu oe vai kufoi pe wa kau stretch foi wa makanga kau kupu lo Faakukua wa makanga e kau mawhai e whaise mea foi le lo Faatuatua au foi lai te papole ili tūlanga foi le lo kau mawhai e whai ai le work po a mele ni mun tu o lai develop e pise maso foi le e kau mawhai e si se mea foi le e kau ni mawhai le mawhai o na tupu lo malo si alo luam whai ne si ia me nai whamau le Faatuatua iti ma le Faatuatua te le e se e te tau na tupu ia tupu le Faatuatua tau longolongo e te whaalongolongo tupu lo Faatuatua o whamei whaamaria ina i foi le o le atua o le fiafi nei ono le upo o ta upo le Faatuatua e tupu le Faatuatua le tau longolongo e saura le Faatuatua tau longolongo ai ao foi la ona ise me tupu e lo Faatuatua. Amen. Tu se te la ngona le upo le atua tupu lo Faatuatua. Ai o le fiafi nei la utala noai i le fiso o ta inga o le Tatalo. Po le au ngā o le Tatalo. E Atina'e lo Faatuatua. O le Tatalo la lea. Ono o le Tatalo lea o le Tatalo i lea nganga lea la. O le tusia Utah. Whamai. O tau le au pele ia outou wati ia te outou i lo outou Faatuatua e sili ona pa ia o le anganga pa ia tou te Tatalo ai. Amen. For mai e Atina'e lo tou Faatuatua for mai build up your faith. For my but you beloved building yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Tatalo i le anganga pa ia. Whawhewhea na tatalo i le anganga pa ia. Amen. O le vaenga la ona la o tatalo i le anganga pa ia. E esero na tā ua i le atina engolo Faatuatua po o le tau mawhai le whaatupu lo Faatuatua. O lo whaalongo i le upu. Ma le tatalo i le anganga pa ia le whametus pa ia. Whamai e pior apa i lo Faatuatua. Ai ona la o le tatalo i le anganga pa ia. O le vaenga le baptisonga le anganga pa ia. Ona la le ua le tatalo. E le mawhaila no o warusa o le mataha upu lea. Se ilonga o te alu e kau pae mua. Masina tātou vaenga e tātou taritano ai. Amen. You guys all right? Ai o le fiafine, o la utala noa i le 5 rules for a successful prayer life. Po oni tu la fono se lima, po oni Tauiala se lima, a fo no le mea, e mawhai ona maua i e oe le mea ta ole, e tatalo, e pio tu la fono i e te nofo i totonu. Amen. Pio tu la fono te lo, o le vaenga lo tatalo, o se vaenga te le fo i lo tatou, ola mo lo tatou soifua. Ona, o le tatalo, i totono le tuspa ia, e le tasi se tatalo le totono. Te mo totono le Efeso for mai, pray all kinds of prayer. For mai o tau talonga uma. Which mean, e le tasi se tatalo i totono le tuspa ia. O tatalo foi na, e iei foi o la tau Tauiala, iei tu la fono. O le tatalo la, o te whaatusa ina pe o taalonga. Pe o le laka pi ma le soka. Tu so o taalonga uma, ai ese tu la fono. Ia po le fusu fo. E le mawhaina latu ta mafusu fa o ngātu la fono le fusu i totono le lakapi. Ona fo ia tūlia i tua po lana solia tu la fono le tūna. E le mawhai fo lana sauru ta ma lakapi fa o ngātu la fono lakapi i totono le fusu. Pe fa pe na fo ila le tatalo. O le tatalo i totono le tuspa ia. E te mo tuspa ia i tatalo i whaingoa ino le interceding prayer po le tatalo i tū i le vā. Right? Te mo tono tu spaia, te mo fo il meta o tatalo la fo tatalo casting your cares, la fo a yo avenga. Le fo meta tu spaia be anxious with nothing, but in everything in prayer and supplication, let your request be made known to God. Right? Tu so o le fo ito inga tatalo na, o tatalo na la fo a avenga, e le tu sa mar tatalo le tu ile va mo lista ngata. Right? E iei umala o lai fo le ia Tauiala e wha amatala ai tu tono tuspa ia. Le awala, e o fo ila tatalo e wha ingo ino le prayer of agreement. Le te saurista ngata fo mai ia lua loto ngatasi. Ia lua tatalo fo mai peto o lua, e la te fusifusia se mea, e tali le atua. That's a different kind of prayer. E se fo ila lona ia apalai, e fo ila mea tau le prayer of faith. See, o le tele o itu ai ngā tatalo. Lona winga ia ona e malamalama. Po o ai to inga talo sausi taimi ona tātou tatanoro lei tatalo taitasi ina ia effective lau tatalo.
ai le i o le mta upu na o le vai no Tatalo interceding prayer ia be Tatalo le mele le Tatalo ese tono tu spa ia mta to wo e a fo i lato tu la fono ai lato la fono pito si ona ta o te mana o te loa ina ia mafai ona effective ia matupu lumalo lo Faatuatua ai me se fo le tu langa Tatalo. Is that all right with you guys? Ona ia nga te le mta upu lea e fe so o tai mo lo Faatuatua tu po lo Faatuatua. Amen. Awa a e Tatalo ai le mo se tali ele kupu so fa ko fa fenga kupu lo fa ko ai kalo ku se mea ai le mo sa mea ai o le ala lo fa ko a mo. Right? Ia sao. Io e Tatau ona e Tatalo ai mo o tali. Amen. La tato wola e malivali fo stato wata ne fiafi. E fa pe ona tato 5 rules for a successful prayer life. Ile tusia e tonu al tusia mana tua fo e tonu Lucas fu maltasi na e tala no ai ia Yesu le no fesile le au so o ia Yesu e o mai matou ina ia matou lo tala fo me o laia o Ioane ana so fa mai e ape o mai matou io matou lo talo e sel me e ngau au so e o nau ina io latou lo talo. Why? Because o tāua i o le mele o Tatalo ele ina nau ngi o la ko lo la unga i ko pula pe i lo o kuspa i le ngau wa ala ko lo Tatalo wala ko lo fu fai me uma lava ka le o ngi me la unga malalu e ka manga i natural sau pe le le mafkanga me tu amen tato ora tu se Ioane lo na mata upu se furuano ole fai upelua tolu. Ioane se funu fai upelua tolu. Fai mai. Ole a aso. Le la tato wo ile tu la fono mua o Tatalo. Ia, kama faa maua note tu la fono mua o Tatalo. Ole a aso, tau te le to e fesili mai ia te au i se mea tasi. E moni o te fai atu ia te o tou. O mea uma tau te ole atu wai ile tama ilo uingoa e fōhai mai e ia te outou. Amen. Tula fono mua lava o le Tatalo. E te Tatalo i le tamā i le suafo Yesu. Amen. E te le Tatalo ia Yesu. Te Tatalo i le tamā i le suafo Yesu. Right? Wala lava foi, nau te iloa na foi ke confuse. Kakalo ia Yesu, pe kakalo le tamā, oi, pe kakalo le nganga pai, oi, e Tatalo ai. Le utali i Yesu, fa mai o lea aso tau te le to e fesili mai ia te au i se mea tasi e moni o te fai atu ia te outou o mea uma tau te ole atu wai i le tamā i lo uingoa e fōa i mai e ia te outou e te Tatalo mo o Tatalo i le tamā le atua le tamā i le suafo Yesu tu la fono mua lava na o Tatalo so ia te tau ona e loa o haile te Tatalo ai. Te Tatalo i le tamā i le suafa o Yesu. E se le tā ua fo i ole. Fo i ole vaenga lea. Ona fo maritala Yesu o lea aso. I te whaperitania. Fo maritala Yesu. And in that day. Le tala noa i le lumanai. O le taimi le i maliu Yesu. Taimi le whaitala le Yesu. O lea lai tala noa Yesu i tua le whenga tu wai. O lai whaasino Yesu. Fuma Yesu i lan auso. I lea aso. Le aso le whenga fau. E leo tala noa i le aso ngafua po le aso saa po le. Leo lai tala noa i le aso o le whenga fau. Fuma i le aso. Le aso la lea i le whenga fau. Fuma mai. Tau te ole tua le tamā i lo uingoa ono le taimi lea. E le iei masa tatalo na whaia le suafo Yesu. Taimi lo le whenga tu wai. Tu so ole matai o mareko Luka Ioane o tusi ia ole afo ole uma o le whenga inga tuai ole anga i atu i le whenga inga fau. Tu sala o totono tusi lea pe o lo wha uma i nā le whenga inga tuai pe o se transition fo i lelo uma le whenga tuai ai alu atu i lo le whenga fau wan vato a tupo le whenga inga fau ina ua maliu Yesu mto e tu mai wala ua fau e roi nā le whenga inga mo tātou whamelo i o Yesu i le aso le nā tau te ole tu le tamai lo ingoa o le tapatalo la lea lo mātou tamai o le langi pa ia lo suafa i o mailo malo i whaelo finangalo o le tatalo na te mo tono Lucas fumartasi au tau whai tau tatalo na o le tatalo na o le whenga inga tuwai e le i wha ai ua i le suafo Yesu.
Amen. Tu talo na e whaaui atu suafo Yesu wa o mea umar whengenga fau o laua hui le suafo Yesu. Ai ono le teimina fisiri lau so o tuar whengenga tuai. La lana tali e Yesu. Tono Lukas fuma tasi. Lo mātou ta mao langi pa ia lo suafa ia whairola i o tatalo na. O tutonu lai i o leo whaasino Yesu lau so fuma i le aso le na. Lumana. Lau tō wole tua le ta maa i lo uhingoa. Tusana alu Yesu. Awa sui e Yesu le au wala e ui e tua le tangata. Right? Wa ui atu le tangata i le ngō Yesu. Amen. So, o le tā uala na lo iloa o le afoi. O le tula afono mua lava na. Tō ole tusia a mareko. Amen. Mareko o lona tā upa sifuru ma le tasi. Fai upa lua sifuru ma le wha. Amen. Fai upa lua sifuru ma le wha fo mai. O le mea lea o te whai atu wai ia te outou. O mea uma lava. Tō te ole mai ai ia outou tatalo. I nā whaatua ia o le a mauai outou. O na whaia lea mo outou. Tula whono lona lua o le tatalo. Fo mai le tala tus pa ir whai upule nā. Fo mai o le mea lea o te whai atua ia te outou. O mea o malama tau te ole mai ai. Ia outou tatalo. I nā whaatua ia o le a mauai outou. O na whaia lava lea mo outou. E se la lo fia fas foi upulea. The New King James Version. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them. Ole tula fono lona lua le na tatalo. A e tatalo tali tonu wa e maua. Faatuatua wa e maua. Ono le fa Samoa. O le fa Samoa na fai mai ina faatuatua ia ole a maua. O te tonu umalava, translation umalava matulanga. Believe that you already receive. I le teimi nai te tatalo ai. Amen. O le teimi le te tatalo ai. O le teimi nai te whaatua ai o la ua maua. Because faith is the substance of things hoped for, is the evidence of things not seen. O le whaatua la o le mei le teimi nei wa. Umana tātou valia mai le atanai le te lo nisio tātua o onga. Amen. Tu la fono lona lua, auto tatalo, tali tonu o tau maua. Amen. Tu la fono mua, po le run, po tu la fono le mua, tatalo i le tamai le suafo Yesu. Amen. So se mea lava te ui atu suafo Yesu e te whai i le atua, e ui atu oi le suafo Yesu e le mawhaiona e alua oi wale isa wa mia tonu. Lona lua, o le teimi e te tatalo ai, tali tonu ua e maua. Tu la fono lona lua le na, ia ole afoi. O le tātou, o le tulanga le tatalo. Amen. Amen. Tu la fono lona tolu. E tusi lava na mareko, tu la fono lona tolu. Lona fai upe lua lima. Mana tua auto, le so o alwhainga o tala Yesu. I le taimi a lea, umana fai o tala Yesu fa mai. O le mea leo te whai ato ia te autou, o mea umalava tau te ole mai ai, ia autou te talo, i nā whaatua i o le a maua e autou, o na whai alava lea mo autou. So o lo whai upa mai. Autou tutu mata talo, ai se mea tau te tinga ai i se tasi, ia autou wha mangaloina. Ina ia wha mangaloina foi oe, foi e lo outou ta mā oi le langi, outou wanga sala. Tu la fono lona tolu, ole wha mangalo. Amen. Tu la fono lona tolu, ole tatalo aif mana oe, e tupu se mei lau tatalo, nai tatalo pe tali lea tu e lau tatalo. Fa mai tala Yesu, outou tutu e tatalo, wha mangalo. E te wha mangalo, ia mawhai ona work le. Ia lau tatalo atona tusia. Salamo e ono. Amen. Salamo e ono. Foi upa se fulu ma le valu. Ono foi upa se fulu ma le valu. Amen. Ono foi upa se fulu ma le valu. Foi mai. Ana o manatu se mea mio leanga i lo loto. Po ua le faa fofonga mai le li i a te au. Fo mai, ana o manatu i se a mio leanga i lo loto, po ua le whaafafonga mai le li i a te au. Ai peitai, ua whaafafonga mai, ua whaafafonga ina mai au ele atua, ua ia li liu mai i le leo o lau tatalo, ia whaafetaia le atua, wana li liu ese ina lo,
wana liliu e seina la Tatalo po o lona alofa ia tau. Wana le liliu e seina la Tatalo po o lona alofa ia tau. Au tau fai tau i whamatala tā vita na ise meleanga i lona loto po ua le whaafonga mai le atua. E se le tā ua loto whaamangalo. Ona ele langona ele atua pe whaafonga le atua le Tatalo pe a whai e te le whaamangalo. Pula fosi me o ti ngā ilo loto. Amen. La se me ti ngā ilo loto. You know, sometimes ele o se me ti ngā ilo loto. E ile mea fo ile ole. O se me o lai whai e se sia o te ewa e ti ngā ile na mea. Ila utanga ue whai se, you know, one of the thing like I refuse fo ile, you know, asola fu ile wa tupu futa ite ye ilo tanau ile li to tele io nisio o so a Cristiano no mato fiola fa te vai tu so ne manga maka ukia io meu fai ile tu la ko langa fai fe wai fo le o ko vai ko akele la ko ekalesia. This are my generation, my friends. You know, our gaming I loko lang ele ase me o fai la ka kingo fofu ka ikat falem fai kawa, but I refuse for it that refuse ti nga loto ise me o fai se uso ai ka ke lango fo ngalea ono fo ole upole tu ai ise me ono tupu me na, you know, sometimes ile o langa le tatu te yai pe o tatu wola fa tusa fo istangata. Amen. Vai for me wale leina fai le tangata te e wati nga ilo loto. Po le afo ni me fa pe wo fa ngala to ile tu ai le fa nganga. O no. Família tu e afo vai se la to nga jealousy. Ya po ole fuwa. Ya mutu langa fo ye. Le ti nga ilo loto. Ma ile loto fa manga loi. Ele se nga ya toi. To tu se Yohane. Amen. Yohane rom ta upo lotas. Amen. E se ta u ole me le ole no. E se le tā ua le mea le o lo wafo ino le mama o lo loto. Amen, you know, tele ana ufai atu ia tātou, you know, check your heart. Ona fo mai tala atu ia whatever a man think in his heart, so is he. Fo mai o le a lava le manatu o tangata i lona loto, o ia lava le na, po le a lava lo ata mai tangi lo mo le atua, o le manatu i lo loto, la titi ngai lo uso. Fo mai tala atu ia, o le tangata moni ana na ti ngā. Lai tu tono le loto. Amen. Po le alava ala ko nga vivale. Hello. Yes, malo lava so ifo sunga mai. O lo ko le ngi mai mau ki nga fu maka ya o so. Fo mela tal tu spa yo tangata moni ana tu tono. Yeah. Tu sala le mele ngi o le tino ia wana no fa foringa mai. Tu tono tangata moni na. Fo mela tal tu spa yo le lava mana tu tangata ilo no loto. O ia lava le na. Mela na ele na ta ua fa mangalo. O no tangata moni ana tono loto. Na sila ile tu esera ta o le loto. O le mea foi le na wona i foi Yesu. Ka malo pe te luka ko ola Yohane e luas fumatasi. O le foi upu e sfumaliva. O ile o vala au tu ile tu ya ka malo pe ke. Fo mai o fetala ya tu le upu e fa iloa tu wai le winga o lona oti e vivi ia tu wai o ia ile atua o fetala ya tu lea mea ona whaapea atu lea o ia ia te ia. Ia e muni mai ia tau le tala noa Yesu ia Peteru. Lua whai Yesu ia Peteru. Ia e muni mai ia tau. Ua whaaliu Peteru ona vaai atu lea o ia i le soo ua lo whaina Yesu. O loo muli mai. O ia foi na whaalango i le whatafato o Yesu. Ino o whai le talisuanga. Nana whai atu foi lea nana fai atu foi le ali ie. O ai ea e wha la taina oe. Ua iloa atu o ia e Peteru, ona fai mai lea o ia ia Yesu. Le ali ie. Pe wha pe fea o ia nei. Le lau tanga tu e wha mtala tau wha manino atu mele nei. Tu sana fai Yesu ia Peteru. E muri mai. Fai Yesu Peteru muri mai. Fa mai lo tala tu spa ia wa ai atu Peteru o lawa muni mai le so ona lo fangia Yesu o Yohane le nan fa lango fato Yesu o tu sana fai Yesu e Peteru muni mai a lawa muni mai Yohane tua, right? O le lawa mai o le wo umana fsidi poi fa la taina na ia a le wo ko e fai lawa fai ya Yesu fa fe Yohane le muni mai etia o ta mo male atale ta vali tunga tu so yo olena fai Yesu ia Peteru murumuri na ia ale wo folo ko mo yoange ale wo fai Yesu fa fiela yoange le murumuri pe wo ka ki ngai ko maro pekeru o ngolo muri mai yo Yohane ona fo yo Yohane o tangata
o lea lofa ngia Yesu po le so o fo le na whaatalata pe na whaalangolango ya Yesu. Lea la ufa yaku Yesu yanga ia muri mai. Au kau ki ngā maro pe keru mai e whawhia la yoange, whawhia ia le wala muri mai. Kaku whaaila kari Yesu. Whai upelus fulua fo mai ua whetala ia tu Yesu ia te ia. A whai o te loto ina ia tu mau pea o ia se ia o sau. Pese a lea mea ia te oi. Ia e muri mai o ia te au. O ele tali Yesu. Fo mai au whai yaku lai ku ma ele o tu solo. Wha upusisi upunga whai ngofie. O le tala ai fo. A Yesu au whai yaku ele o ki yoange. Se yo ngā koe fo i whaalua mai. O le ai ola yoange. O le ala lau me maua ili peke. O le maua isi ngau ka mai whaswhalawa. A pe au ka wha upunga i fia. Le ima se mea peke no e maua ai. Mera kara Yesu. Muri mai o ia kia. Au e kiro fo o ia yoange. Muri mai o ia kia. Tato umai wha pena. Au a kako ke kilo fua i istangata. Ti ngā fua le loto i le istangata. Muli o ia Yesu. Amen. Mera tala Yesu ia ia. Ia peke. O le alau me maua ai. Pe kiro fua ia yoange ia. Muri mai o le ela uia o le ela uia fala uinga mo oi ela fala uinga mo yoane vai yoange len kusia yoange ma kusi fo ia le kilo kusi o malo pekeru ia vai ngai fulonga ia fala uinga ave ile tua sometimes o kako kilo fua ki nga fu loko me la fai ele si ava ai ko manguia me ki nga tilo fua ia ma fa ma sino fua ai no le tupu you know tupu e ke vai ku lo foi le ele oi e vai tu lo tangata foi le wo le i fuse me fai te o tinga lo no loto a fia i fu le tatalo we e fiu like ka kalo ile li wo le kali mai le tu ele ka kalo ile me ala na ma vai le fumere tala Yesu auto tu tatalo fa manga lo vai se umanga me manatu leanga na fumeta ta vita na se manatu leanga ilo se a mio leanga bo se manatu leanga ilo lo tu manuele fa fonga mai le tu ele o mea uma lava na fo ilele hi o lo kilo le sima le si e fa ina i fuala tatalo so tu la fono la na o lona todo tatalo fa mangalo le mai mau kai mi wai le ska ko me mo wai amen ni stato me mo wai ele ai fo isa me mo wai e mai mau i fua le fa minute po le fast food minute la tatalo ai ele mo o tatalo la tatalo amen io na ulata lata tu la i el va hengalo te fia o ai tu la fono na fa Fa moe i le anganga pa ia e fesoasoani ia te oe. Ese la le tāu o le vahenga lea. Lelo la la Faatuatua o le vahenga no umana oe o i le la apio railo Faatuatua. Amen. Fa moe i le anganga pa ia e fesoasoani ia te oe. Roma lo na mata upu e valu. Amen. Roma lo na mata upu e valu. Foi upu e luas fuma le ono. Amen. Foi mai. E faa pea fo i le anganga o na fesoasoani mai i lo tātou vai, a wā tātou te le iloa mea tātou te ole atu wai ma le tusa. A e peitai, o le anganga e fautua o ia mo i tātou i le oi e le mawhai o na talaina. A o le su e i le loto, ua si la fia e ia le fina ngā lo le anganga a wa o lo o fautua o ia mo le au pa ia e tusa ma le fina ngā lo le atua. Amen. For mai e whaapea fo i le anganga o na fesoasoani mai lo tātou vai. E te iloa a e tatalo nei e ngata le mea nei te iloa. Amen. Le lala ualu lo e a foi. A tonu wa yai nisi wa malama le mea ta o le tatalo i le ngangana ese e yai fo iniso i la tou e le malama mai o se tasio mata upu o lo o fi nau i pele te lo o ngam ta tununga. O le afiafira nei, ia alela a tusia no tala utango tau mawhai e tala atu nisio kama i vulu nganga wha mau na mata upu. Ina i mawhai ona e moso malamlama anga i le mata upu lea. E moni e nei mea o tau tala ngana ese. O le afo ni mea ta o tau tala i le nganga pa ia o le upu na leta no ele tusi le tatu whai tau la matanga fo mai i Atina'e lo tau Faatuatua i o tau tatalo i le nganga pa ia. Wha afefea na tatalo i le nganga pa ia. Foi mai la iol tusia Roma, e whaapea fo i le anganga o na fesoasoani mai lo tātou vai, a wā tātou te le iloa mea tātou te ole atu wai mane tusa. A e peitai o le anganga e fautua o ia mo i tātou i le oi
e le mawhai o na talaina. Amen. Ole. Tom fai mafu fause se vaenga fai no fam talaina ile tuna. Ole papatisonga ile nganga pa ia. Ole tasi do vaenga i tu se ngaluenga ona la ole ole talano ile tu na ole tom fai la fa tisi tatum taupu. Ole tau tala ngana ese. Ele tasi mena e fai ngoa ina ai tau tala ngana ese. E iai le tau tala ngana ese ole Tatalo prayer. E iai fo ile tau tala ngana ese lai ta ua tu se ngaluenga fo meina malama mai tangata na pasi ifo unu tua oi. It's a sign to the unbeliever. Amen. E iai fo ile ngana ese. Lai fo meina tala polo e kalesia e tau ona faadi liu. It's a prophecy. Amen. E tau la no tatou vai ina uma vai tonu le fionga pa ia le tua. O le ale mea ta o le praying in tongue, o le a fo ile tongue with interpretation, o le a fo ile tongue to the sign to the believers. Ese uma la vai le tu pa ia. E le tasi se tongue o to tonu le tu pa ia. O le afia fina nei, le la tatou tala no le mea ta o le praying in tongue. Po le tau tala ile tatalo ile nganga pa ia. Ono inae pio ringo lo faatuatua. Amen. E se la taua, fo mai tala tu spa i, fo mai e fa pe fo ile nganga pa ia ona fe so ni mai i ro tatou vai, a wa ua tatou te le loa mea tatou te ole atu wai maletusa. Ai peitai o le nganga e fautua o ia mo i tatou i le oi e le mawhai o na talaina. A o le su e le loto ua sila fia e ia le fina ngalo le anganga a wa o lo fautua o ia mo le aupa ia e tusa ma le fina ngalo le atua. O le anganga pa ia e na te iloa le fina ngalo le atua pe na te iloa le fina ngalo le tama e te le iloa o te le iloa. Le tatou te iloa na o ni vaenga i tutono tu spa ia a o le anganga pa ia na te faalia mai a te tatou ia mea lilo le fionga pa ia le atua. Po le fina ngalo le atua e la sina station nisio vai ngo tinongo te fia ta utunga I think 7 years ago I believe 7 years ago fito sanga talwai sa ye se mena la tanga u fama tala tunga la journey some of my experience in ta upule ini ia mafai ona e tau malama e stasio aso sa fa piona tinga ingan mato ainga sama tinga ingan mato ainga ma moela le si pona ai o la umiti sa fai la fai la umiti fo mai o la vala au mai le fafine la vala au mai le teine fo mai Kevin don't let me go fo mai o te tua o la umiti le sa fai ai elem fai no pepelo i me nei o lo fa fonga le ngangole tua pule o pete John wai you know tu so la o la tala na o la umiti o la na fai la umiti o la e vala au mai tangata ye te au fiola o te tua wa No foi fai lunga. O te lei lopo ai le tangata pa lai ma mafai lo loto. Le mele ma kwa i mea mo ia na tupu. Ona lau te lei lopo ai le tangata no foi foloi lunga. Pa wale mea na ulo, o le tatalo i ngana ese wa fametala tu spa i o lo tatalo i ngana ese. O lai te tatalo i mea lilo o mea te lei loa. O lo Faatuatua la, ona la o tangata o mana papati soina i le nganga pa ia. O no foi foloi lunga o tatalo i la ngana ese. O le mea lai mali ai. I think pena le ono e minu te no tatalo i ngana ese. Ano wharango tungo mo toi file e mulo loto. Bo umalo popoli. Bo umalo popoli foi ai ala mai no me mato ainga. O le mea lan tupu. Mana ba le tau. Na la uma ko ngofo vora o faile. E faile til tau. E fa mertala no tolua. Fa mai na ese fa mai lai mate momoe. Ai aru ese mai lona tino mai lona nganga mai lona tino lai vai ko lai maka o ko ngol moenga. Ala o vala au ku ya ke au. Don't let me go. Tu sa o mea ia o to lo woti. O to lo woti. Ai tu sa fa mai o lai aru ese mai lona tino. Ele mfai no pelo i mea mo ia na tupu. Lai fa fonga la ngango le tua. Fa mai walu ese mai lona tino. Ala vai ko lai maka o ko ngol moenga. Fo mai la lo tatalo ile lo vala au te. Don't let me go. Vai ese le poto la nganga pa ia. Ana tau me le nganga pa fa pe fa ali me lo ile miti o lo to lua. Se mangu o ke ala i fonga o vala upopole. Ai ule kakalo. You see? Ai ona la o le nganga pa ia. Le fe so mi wo wala i fonga o te le lo pa la me a fai. Pa wala le me te au. O le tatalo lo ngana ese.
O fa mai a tatalo ngana ese, wa tatalo mea lilo. Fa mai la ia, na va ayo lau o tatalo. Fa mai o toe fo i mene lo na nganga na fo i mai ya to e ala mai. Ai a mene lo mala ulotu. Amen. Fa fkai le kua wa anga o ngofo fo lunga ule kakalo. Yo longo inga ka ngo aku leo masalo mia mo so me o ki lo ko lo ngang lo mo. Ese la ta mai o le tua a. Peno fatu na oni tauti no ngai te fai atunga ti oi ele me fai ngau fai sika uki ngonga ngi me kupingi o lango ngisi mka upungi lango kere iloa but I'm just a kong with so ani ate oi le ta hua o le tatalo ingana ese e ni se la tu te le tonu ai ono fo ta tonu ngala to e kalesia ai ese le ta hua o tatalo ingana ese fo me o tatalo ile nganga pa ia e fa apea ona tato mo ala le tosina mo ko inito. Hey man, are you guys alright? Pe waka mafa ka kom ka upung e fia. Kusole la ka ko o kurkulanga fo ilele pe montua e istanga te ista tonunga e la to tele I fa alo ngala ko ngai mea a o fulan ta talo tanga te ese e pe weird ya la to. Ono mea le nganga. Hey man. Mo ko nito. On ta upu sfumat fa. O fai upu e sfumat fa fa mai. Tala lea Paulo, fo mai, awa a fai o te tatalo ile ngangana ese, ua tatalo ai lo ua nganga, a ua le fua maini fua e lo uma fau. Fo mai a tatalo I ngangana ese, fo mai le tala a Paulo, e le malama ai le ma fau, mai le fua mai le ma fau, a la ua tatalo lo na nganga, le tangata lai totonu le no fai atu ia te oto. The new man nei totonu. Fo mai o laua tatalo le tangata na. Fo mai le tala Paulo a wa a fai o te tatalo I le ngangana ese, ua tatalo ai lo ua nganga, a ua le fua maini fua e lo uma fau. Ia e whaapea o te tatalo I le nganga, o te tatalo fo I le ma fau. O te pese I le nganga, o te pese fo I le ma fau. E luala tatalo mai Paulo na, e mawhaina e tatalo I le nganga, pray from the spirit, e mawhai fo ona e tatalo I lo ma fau. Mea fula na ia la iuna ta ua la le o le tatalo la I le nganga, por tatalo I ngana ese, ia o te iloa na atona e matamata se live, ia po iei fo inisio le auso, o la a whaila to plokalame o na tatalo le ngana ese. E iei fo le mafu anga ia la, ino o le tatalo I lungo ngana ese lungo la plokalame. There's one reason. Ono o te iloa, e to tele o tangata le malama mai le iloa, foi po ala tala tau tala e uia. Ai au te tala o ngana ese. O ke kalo a uia, lo poku o whenua inga o ke kalo ngā a uia, ono tala na Paulo. Fo mai a e te talo lai ke kalo o ile atua, la tatu ola le whai upu, tatu ola I lunga atu. Tatu ola, mali mai pole ale context o tusi, o ila, le la utanga va vai tu inisi o vai ngai ni mafai no e malama ngana ese ono ngana ta hua le fa mai yo o tau sisi ile alofa ia nau fo I mea fa le nganga ai sili le ina ia o tau perfetane ia o tala no ile perfetane fa mai la ia awa o le tau tala ile ngana ese ile ngana ese ele tau tala ia I tangata a o le atua awa ele ai se langona a waile ai se langona ai tautala I le nganga I mea lilo. Amen. Fo mai ai tautala I ngana ese o lai tautala lo nganga I le atua. E le ima se malama ai nga o le atua nga leke kala ngoa I mea lilo. O le nganga pa ia, na sau mai le langi I tutonu o le lalo langi. Na sau ma au mai le polo kalame le atua. A o ola na sau, fo mai la I o tatalo na, fo mai e sau le nganga pa ia tatalo atu I lo wanganga. Ono le nganga pa ia na sau fe sosoani. O ia lana te ilo le polo kalame le atua I lo o langa. Sau lo ono o oe le pule I lalo le o langa nei. O oe lana sau le nganga pa ia fe sosoani ia te oe tatalo le fina ngalo le atua. I le ngangana ese po le mea lilo. Amen. O le tele o mea I o te tala noa tu ia te outou. Ni te outou whaapea ai o nisi o mea. O tele o isi o mea lilo. O mea na o maua mai te talo I ngangana ese. Si tato wo mua lai vai mua. Ona to tele yo nisi e afu no le mea. E pe wo mix up uma le mele wo pe wo paru fa sa pasui. Ai o le tasi le o mea wanga oi ese ele. Wo sauliti a polo fa se o onga. You know, o le la fa. Wo sauliti a polo fa se le tele o onga. Ia awona I to e faia ngana ese. Ina ia faia ona I faia nei to e faia le mele te talo ngana ese. Le o tato fai tau tusi fa mai tatalo. O le tatalo it's a prayer. Tatalo I le nganga o le atua, tatalo pray in the spirit.
Le lai foi mai, a wai le tautala ile o le tautala ngana ese foi upelua, e le tautala ia I tangata a ole atua. A wai le aise la ngona, ai tautala ia ile anganga I mea lilo. Foi mai no la iol foi upetol, foi mai, a ole perfetane, le lo utara no perfetane. E ese le tangata la ilunga atu na foi mai na tala, le tatalo ile anganga. Sau rol foi upulo no foi mai, a ole perfetane, e tautala ia I tangata, ina ia faa fana ai, ma apo iai, ma feto ma iai. O lai foi mai pe, a o na la unga atu, pe o lo tala no atu le teimi nei, o leo te perfect atu. Pe o leo te tautala atu le teimi nei, o nā lai faa malusia oe, o nai malama lo wanganga. Tatu wolfa upe fafa mai, o le tautala I ngana ese, e fana e ia te ia, a o le perfect hane, e faa fana ia I le e kale sia. O te loto ina ia o tau tautala uma I ngana ese, ai sili lo loto ina ia o tau perfetahane, a wā e sili le perfetahane I le tautala I le ngana ese, pe a le wha amatala ina ia wha amawhana ina le e ka le sia. O le whai tau le tusi, o nai wha matala Paulo, e maa fua o na peila o le mele nei, au sau ne o nofo tu ia o whai atu ia tautala no te utau I le ngana ese, pe te o whai atu si koro posi kera mahe ara pasite e to te le malama. E leila se winga. Pe a utau tala ngana ese. Au whi uma lea le tu la utau tala tu ngana ese. To te le malama ai. Whamai Paulo, e sili e lo utau tala ngana malama I tangata. O le mea nai ala ina tala noa tunga. O le mea fula nai ala ina o le tatalo ngi ngana ese I lunga la upolo kalame o te lo whai atu se. Pa o le winga o la utala. O no te musu le mea o la tatalo ai tu le malama. O le ale winga. There's no point. O te tatalo o tu ngana ese, ai ko ke le malama mai. Wai whai mai nisi, agree mai le melo tatalo no atuai. Agree with me. Ai tatalo ngana ese. Wha whina e agree pa whi te le malama. Right? Ona ole agree, agree, because there is a prayer of agreement. Ole prayer of agreement la, e tatalo oi, ai agree atu au. That's the law le rule now or the prayer of agreement. I fell out to tala tu ngana ese pe o te tatalo ngana ese o foi atu te agree mai ele mafai. Ona ele o malama o le ale mela agree ele o malama ngana. Fa meno tala Paulo e sili la le perfect hane le ngana e malama mai. Fa meno tala Paulo me tala Paulo fa e te o tala se ngana ese ai le ai se sa we fa liu. Fa e no foi lalo. O lai tala no longa nganga I le atua. That's not a prophecy. O lai praying ia. Mea na, el te le lau taimi. It can be a distract. O tasi o vahenga pio no whai atu. E piua, sometimes, wisi ke miu piu kau annoying. Piua wa kau annoying fo ilele le tūlanga fo ilea. O lai ai afo. O lau tau tala ese. Au o leo kekele. I to tonu o ni mea foi lele. Man tua o lai fa tala Paulo, o lai tatalo lo wanganga. Fo mea tala Paulo, ale o tele sisi fa pena, fai e fa liu. Ina ia, malama tangata ile mea lai a fa o se prophecy. A fai ele o se prophecy, o na fai le e nofo I lalo, tatalo fi le mu pe tatalo nga o ngai, o lai tatalo lo na nganga ile tua, kau kala pe nganga ese, ai leo lai kiki la. Langa lai fa lave ista ngata lai tatalo. O leo te tautala noa tu le mele ina ia mawhai ona vai ese ina le mele o le prophecy ma le praying tongue o le ai manino le leile tala le tusi pa ia. O le anganga pa ia la, e sau le anganga pa ia, e sau malana ngangana, o le ngangana o le langi. Mele na la ina fio I fo le anganga o le atua ina I tonu tu se ngaruenga e wha, ngaruenga mua wha so tuai, fo mai la ia wa, tautala ngangana ese tangata, wala tau maua fo I le mana. Papatiso matua foi papatiso le vai mal papatiso ile nganga papatiso la o ile nganga pa ia ona e tautala la I ngana ese to tele la tangata wa fa ola ina ele I papatiso ina ile ngana ese mena la ina foi mai lena I se o vai ngana o mo na fa ola ina o atu la tu pe telu tau o tuai fa tu pe kala pe telu wa o totalia ina le po papatiso ina o to papatiso o to ile a la o papatiso nga Ioane ai le papatiso le nganga pa ia fo mele o fa e li mo petelu ma papatiso le nganga pa ia o le tautala la ngana ese fo mai tala tu pa ia it's a sign
Po se whailonga le na upa putisoina o ile anganga pa ia. Ona la ole vaenga le na mena na laino walu tau whau mo sina whaavai. Ona ole tau tala po ole tatalo ile anganga pa ia. Tatalo inga ngana ese o ina la le foi mai na te pioringa la i to tonu oe. E te le oi loa le mea la e te tatalo ai. O la e te tatalo a oi i to tonu ia te oi. O lau foi mai o la e te tatalo a mea lilo. O tu sala o la e te tatalo a mea lilo tupu lumanai. O mea lilo te le oi loa a tono la e alu lau tama i le aonga e ke le ilo po le aso alanga so a skavali. O lau tatalo la inga ngana ese. We e te tatalo a mea lilo le pui ngā le atua na tangata. You know, o le tele yo, o te tau wha i te wha o ngā fo initial experience in mea na tupu, i te wha pia ngisi, so kwa over pa i o lali inga ia mar whaingoanga, but this is the only example I can use. You guys don't mind? Te au tanga wha matala atu initial experience fo i lele. I le tūlanga tau talanga ese, o le tele fo i la ia. O taimi, pia no whai atu. O sa whaila o kuria. Sfulu lua i tū la i tutonu le, o unga luenga o ke alu ka avale, sfulu lua i tū la. I tonu sfulu i tūlana lima aso le vai aso. E lei mangia o mea whaia wangar ki a lori ma trap. Sfulu i tūlana pauale la o mea na whai. O le whaalongolongo e ele audio paipo i a po tuspa i a fo le whai tau mai. E whapalangi la le, e whai tau mela le tuspa i a kokongo la o ka avale sfulu i tūla whātau sanga o whai. Sfulu i tūla o whai kau mar kuspa i a. Ma lau te anu ta avale ma o kakalo nganga ese for 4 years. O le mea fuʻula na ala i nei a o no tanga fai tau dus pa ia pe fai ngo fie te no malama ona foi ke le lopo fa afio po uma fa afio ku spa ia lo fa longo i fai kaunga me ku spa ia fai kau marking ese kau faringa ko fai ko foi 4 years o fai le na me o le alo ta vale ka play le fo le tu spa ia makalo nganga ese ele ai maso mafufau e ngo kupunga i mea. Faatuaua nei ai no otu tupu. O telo isi mena tu ele tu loto na taimi. Ale wake e o fai ka ko pai postadi. O vai o kunga. O manga ia ngai me o kalango ai pe ia ngi me foi lele. O fio lo ngai me o ka kai lo foi ngai. But a lot of those things o me lilo mai le nganga pa i o le tua. O me lilo mai o mena fa ali le tua. Wa fa sa ala kala. A ko lo foi. Sometimes o ke ofo fo i me kalango ai no sometimes e umo ko play le la unga o ko fa longo longo ko kan ko kusila lo no te sea ono te mina tala no ai le nganga le tua ia because a lot of time o fa longo le nganga le tua fai o fo e mo tu fo tala po do fo me te tatalo i ia afo o fo e sili no tatalo ngana ese na lo auto o le tatalo la paulo o la tatalo paulo ngana ese la va tatalo na i lona fale fe luai o fo le na sautono le kalesia ia la ka kalo mala uso e mana ia la pe a fai o mai mo tatalo o mala kalesia ngana ese na ia tasile me o i mai ai ngai lo la luako le skanga kai le mamla ngana ese mi fitosto ai solo. You know, I'm just saying something because sometimes e ono le mala malamo tangata o mea pa ia me ia. Fa mai lo tala tu spa i o tau tatalo i ngana ese o ina la ea e tupu ai lo tau Faatuatua. Pe o le mea na ea tira e no tau Faatuatua. Fa mai la e tatalo i ngana ese o la ua wha mahalosi oi a oi. Amen. Fa upo tolu, fa mai o le perfetane e tau tala i tangata ina ia wha mawhanawhana ai ma popo iai ma feto ma iai. O le tau tala i le ngangana ese e wha mawhanawhana e ia te ia. Tuso o laua e toe, you are edifying yourself. O laua e tango o toe pio to tonu oe. E ta talo le ngana ese, o laua e ta talo i le, so wa ta talo sa o laua nganga i le tua. That prayer, let me tell you something i le tahu o ta talo lea. A whai e te fia sa vali i meo le nganga pa ia, marua fia sa vali ma le nganga pa ia. There's no other way. This is the way. Po le a lava nisi o tatalo, o tatalo le mauti noa e whaafonga le atua, o no le nganga pa ia lau sau tatalo fina ngalo le atua. Sometimes e ngalo ia te oe le mea te tatalo, e pete leilo le mea tupu, ia po e ke leilo fo po le mea la kakalo ai, pa e loa le nganga pa ia. O lau wha moe le nganga pa ia, e sau le nganga pa ia tatalo atu mo oe, no wha nganga wha te inga yaso la, tu so hau mo lau tina, te le ana sau lau tina, yaso la whako ongo fo mwhanga, lai te lai titi sa lau tina, wha mai ia, saan whai loku moe. Ya, mo folo le lunga fo melo tala lu tina ki au ya le atua o fa ku le atua ya lo fa mai
tu solo tina lai tu ua upu ilo ngutu ono o tau tala ila I faile ya utu lai tango le nganga ia I fo tina tu upu ilo ngutu tai fa pe na fo ila le me tau tala talo ngana ese o tango le nganga pa ia fa o ngalo lo nganga e talo ai ile atua le fina ngalo le atua mo oi ona e tauna talo oi mo oi so bring in tang we e talo le fina ngalo le atua ei me fo me lai talo me lilo o le tasi la leo vahenga, ua tele ina, ona, ua va ese le tele o onga, ua leo toe whaataua ina e nisi, mele nei, ai wala tō matuale iloa, ia le fiong pa ia le tua, ono lo tatalo I ngana pa, I ngana se fumena te wha iloa mea lilo, fa fea lana tatala ele tua o mata wha le nganga te va ai mea lilo, pe a whai ele o malama lo wanganga, a o le mea le pio ringa lo, po o le nganga pa ia tatalo ngana ese na te pio ringa lo wanganga, o ia lea na fa pior tatalo mo oi fo mai o lai tatalo mo oi le oi ele ma fai ona tala ina no watu tala fa ta inga le va ma uma si mato a inga ele temi fo tu poi o le tele o ni so story o le si va inga fo ia ese ta ur tala ngan pa ia aso lava la fa ila ulodi alu la ta va le si aso alu la ta va you know like I'm still bringing tongue o le tele o mea o mai o ele tu fo ile I la usa valinga o le siasunga o nga la usa faila ulori o nga la te failua I faisina mama o le sila I tu na o lunga I sivatei o e pe ai malanga fo ile ele ni pasi le vana ku se ai sau mai le si tu e te alu le si ai I lunga I o work with alu lunga I fo o now speech ele mafai ona ye se pasi failua ye o tele lau kai mo ka kango ka piki mai mo ka ngaka fo ngai fa aku rifi le wala tangata fu I ku lifi e so e lifi o mai lunga I now speech o mai o rira o ki saula mapiki me kanga nga ia ai fo skemi wa fo I lengi si tono la ta vale na wa ia fo so kon ka vale ka la ye su malu lori ma ave e la lisi aso alu ala maftanga ileli ai te o so le sta metiti na tonu sfulu ono tau sanga e so tono ta vale ai fo mai mateo mai e kuri mer fale mai e so mai o leo kele o la fio lori pe alungi ai o so mai konka magiki lai avele ta vale o so mai tono ofisile kwa fa kola e se me otup you know prese al ka miki keren ka ulen fenga manga va ka ulen fenga manga ki fa longo le leo kele le manga ka miki poloka fo le manga va ta mitia le la te le alu ka vale ho ngei wo le pure lo tangata every day lo te talunga ne se ia ngake ia la yo fa tu ka miki fa ka follow mala lori au ka fo fa pe fa no talo moia mai walai o tano la ia fa e o limo fa mustai tu spaia fa e o limo o tatalo mua fa ku manga ve kon ka miki o la vai polo kalma nga yo ko fa e o limo ko kalo e so fo yesu no fa malolo name of Jesus ko va ese o limo o ve ko o la vai polo o ko kalo o kalo fa tolu la umalo ke vai na umana talo ese me o limo ai pe te vai usanga ka vo le pe fako a ko e manga vale fako a ka lu pistanga to woti fako a ko e manga va mai ma ko wai clear le away for the titi wa ko sa wale manga va wo fai ele tu le va venga wo fa malolo ele tu tonna sa wala yo ta vale you know fa pu tala o lo le siaso pe wa lu ya so fa ya la mo ai te ua vili mai le inga le kia fa mo ke la ko e piki mai la ua malanga girlfriend o so mai la tono malanga girlfriend ta lo la yo te titi piko mai kia ua e piko ngai o alu le lo le mo mori le lungo ai so mai tono e no mastala rock piki man fan fatal pas alu ta vale o fa longo tunga o fa longo de pito le you know ele me no pelo I me I'm telling you guys the truth fa longo tu me lo ka wa pe la tu ye se si fo le wa ki ngaro ka wa fo ngal first time o ke o ki ngaro ka wa o ka ore le su ele le ki o le lot an wala ta vale o fa ya tu la ya fa pe pra o ki ngai fa pero ka te ia la yo la ngona I tu tonu I lo fo mo te fesili o la va ngale nei e le tangata le anga le tau o fa tu la o fa tu se o lo ki nga se va ngol tino ai fa mai le tala tin titi le girlfriend o la ki nga long ka au pese pe o la tu ye se sil tau ko so o le fa ngona le la ngona le tine le o le fo ke la ngonga le va ngolo na tino la mai o le la ngonga lo tino o au la pe weird ngai me funga o e se me ku pu ya kia
Okay, alau kalno mele ngangole tu te au you know if afo o te talo mo ia o te talo fa malolo fo malolo ale ton e kong sfarsa fa malolo ve malolo e ngolo a ngolo male tua e malolo ka kai me ke alu e pe o le winga la tala o le tasi lo me na o ile ngang pa ie te wa le me le o lo tu ile va mo leisi o te lo te pelo to nga mele ni sometimes e ni so o na le tu ile me alo fo ile la tu te la faali ele tu se me la tupu ka ilo pola la wala faali ele tu but sometimes to me o nga luele nga ngole tu e te au o te langona se fa longona po se me fo le peti nga se uru o se si e pe fa pe na fo se me pe o la te tu le va mo lista ngata pe fa pe na fo ile me se tangata ile I fa ola ina ye le te mira na fo ile o mea uma lava na e ma fu mai le pure upping o le faith ile mta upula bring in tongue o le tāua I o te talo ingana ese. Ono o inae whaatupu ilo whaatuatua. Po saule nganga o le atua te talo atu ia te oe. Ma whailoa ia te oe mea lilo. Wau ke le iloa ia mea. Ma kua ule iloa a o le nganga o le atua malama na te iloa. Whapena fu ma to inga. You know, these are some of the testimony. E nisi tangata fu ile nisi tele o tuplang talavou ma te ngā lulue. E nisi o mai, you know, some of their testimony. Ai le I o atu le mawhale. Pe fai se ma ua fonta talo ma se ma ua na pongi ma talo ngana ese mele nei e mua faali atu ia ma ua se mea lai tupu ai fato a watu I tangata nei e watu laua mai loa le mea lai tupu tu so lana faali atu le nganga o le tua ai mate le o tatalo la fo le ngana ai mate malama mai we bring in tongue na faali atu rola I le tua so and so ma le mea lai tupu e watu laua umana mata pena mai se mea o laua mai loa pa e mate le fato a watu a mata no sa o mai ya o le mea lai tupu o le mea lai tupu fa peska ka ese le weird pa o le nganga pa ia na te loa mea uma amen a tatu sa vali nei ma le tua o le nganga pa ia la ese lo fa ta waina la talo ngana ese ase atu fa longo o tau tala tuai pe tau tala ngana ese inungo o prokalami o nei le ese winga ia te au o ko ke le mala mai ai unga fongofa ue I lo poku mawhaia umea onga mawhaia o studies e pauna o le ngangana o te tautala ai o te tautala I le ngangana ese I po tautala I ngangana e malama ai ia le atua pa o tatalo a o lana o tala noa atu mo prophesy tu ia te o taupo o leo te o atu no whaonga haina lo la I o le ngangana e malama ai ai o ai lo wa ia te mina o au po ke alu ke whaakau po au me whai ke alu mo ka lo nganga ese ma savali mene ta ua ia to build up yourself whai ele I papati so ino o ile nganga pa ia o se tasi o vaenga pito I sidio na ta ua na ile savalinga ai me se le ngata o lo whaalongolongo but bring in tongue is so important ese le ta ua o te talo ingana ese ina ia ma whai ona whai le pātil na ono o le tatalo e tali ile tu o lo tatalo fo la mea lilo ona ai tatalo fa pela le tatalo ile ngana fo le ngana fa pela o le we tatalo ile tu ai se sta vali e mo ki ngoa lai malama ti apolo la ka ma fai fo la ki apolo e ma kwa isu ala wala unge yo o mele le meanga ia ai tatalo ngana ese fo me le se mamla ma ngo le tu la ka ngo sa o lo nganga ile tu your spirit la tatalo le tano ele mana ia yo le amplified version for my spirit pray for my the Holy Spirit pray through my spirit mai la tatalo le nganga pa ia I lo wanganga o sau le nganga pa ia fa o ngalo wanganga tatalo ai o le taua la yo vaenga ia ona for me there's no other way e mafai ona e breakthrough ai le isi level o faatuatua ona ngata fo lo faatuatua ele me ngata lo faatuatua ona saule o le nganga pa ia o le faithful le nganga pa ia po le mana o le nganga pa ia fa atoina o mea umor tangata ilo na limits o le nganga pa ia le iso na limits even your prayer life ele te me te tatalo ai alo wa uma upu wele lo po ai si upu afai amen ai o le nganga la nga it's really hard for me to explain but I'm trying my best to find o tele fo oniso tupulanga talavou o mato I baptized them in the Holy Spirit through the laying on of hands fa limo na lato mo ila ia tele nisio lato tala ngana ese fa la mato per meeting nisio tupulanga tala ngana ese we all in harmony ele ese ku o ma confused pola me la ku pu me la ne wai la we umato the same page mato wo umala ia direction de tas ona foi e au ngaio na o tu langa ia o le Faatuatua la
e Atina'e lo Faatuatua i le tatalo i le nganga pa ia. E mana ia i o lo Faatuatua mo lo langono le upu. But I'm telling you, ai manao e Atina'e lo Faatuatua i le spiritual realm or the supernatural realm, pray in the spirit. E ao na papatiso ina o tau i le nganga pa ia. Amen. Amen. Taua, i sausi teimi ona walula ia pe a o tala noa lo te talo nganga pa ia. O teimi nei, na ona ufia pa ia, e taua vatu sina faa vai, o le mataha upu lea, ina ia mawhai ona e malama i faa utala ino tātou plokalami. O le Faatuatua, pio le amatanga lava, whama ia faa, ia Atina'e lo tau Faatuatua, e ala tatalo i le nganga pa ia, o le ala le wingo tatalo i le nganga pa ia, papatiso oe i le nganga pa ia. Ona e tautala ila i ngangana ese you praying in tongue. E le o se mea la fo ilele e ulangia e nisi. Au e te ula i tangata pe a fei te le malama le tautala ngana ese. Ona o la toula ua papatiso ina le nganga pa ia. Ia e taufu na papatiso ina oe. Amen. Taufu na papatiso ina oe ina ima whaiona. E tatalo le ngangana lea. Ina i mawhai ona breakthrough o le tūlanga o lo e mana oi lo spiritual walk mani atua. Ona iai me le ngata ai, e le me ngata ilo tātou ta mawhai. Ia, ai, e mawhai e le nganga pa, iona ave tātou ilungo le sila asanga. Ta mawhai la ina i mawhai na tupu le tātou Faatuatua. Hey man, you guys are right. O tūla whono lona 5. O le take time to build up your most holy faith. Le mtaha upu lava na. Ia iai se taimi, ia e whaata ua le taimi lea te nofo ima e tatalo, e Atina'e ai le. Lo Faatuatua le tutonu, pēno o whai atu, whawhetai le atua na mo se awa noa, ia ngō ka mawhai e no ta nofo i tutonu, wawa le aima sa ua excuse na ngā kai wanga o ka i kamare fo e uri o le loti. Ia, malaka, pawara laka me whai, o loka kakalo. Aso ako o loka kakalo i nganga ese pure up loka whaakua. Whawhetai le atua no ta moa nawa noa pa hei, e mawhai fo ona e whaia. E pole alo whai ngaruenga. You know, praying in an unknown tongue, whamatala tu spa i e le malama lo mawhau. Ola na e experiencing a fo tūlanga le e ese le tāua. So spend some time to build up your faith, your most holy faith, in praying in tongue. Te talo ngana ese. Amen. Ka oko elo moenga ma e kalo nganga ese pe a ona papatiso ina o ele nganga pa ia papatiso ina o ele nganga o le atua ona e mafua ona o mana o lava o te tala noa mo whaataua ina le tūlanga le talo ngana ese ina ia mawhai ona tupulo Faatuatua ho ia le afoi ho o le whaonga ina o ele atua ele isi level po le isi la asanga ma fo ele mawhai fo ona o ele isi la asanga ia pe a fai o la lava ngata o le tūlanga na na lo whaalongo i le upu, a la eke le o practicinga. Ai o lesi tū le wa pito i sili ona uloa wa confuse le teimi nei le. You know, in a body of Christ, I believe, o tūlanga le o le uto e whaataua ina le tautala ingana ese. O mako fu o ia, o lau fu e kalesia, le kau kala inganga ese, mako e kalesia. Le ima se singo whaalongo kau kala inganga ese. Ia e le whaapela a lako le kau kala, ma lako le experiencing o ngā wa esela i o le tūwhlai tono le tūspaia. Amen. E fo la ngana ese le tāua pēr mero le wha mea lo foino o le tuatautala ngana le si atu no. Amen. That's a gift. Amen. Mea lo wha uma mai le atu. E fo ila le mea tau tatalo i le ngana ese. Ai pēr no whai atu. Wan mātou e kale si e ko kerengi si e le kaukala. Yeah, that doesn't mean e le wha pēr la wa ese le mea mongi le kon kuspaia. No, le tono tūspaia. Tautala ngana ese au kaukala la kakalola ngā wa uia. O le mea tāua nā, e ala i ono o whaamalosia, mai whaamalosia fo e la ua onga, ona lai tutono le tuspaia. There's no other way e pio railo faith. O lo whaalongo i le upu, ma le Atina'e lo Faatuatua i le tatalo i le anganga. Pray in tongue. Every day, pawalo le tatalo i tate whaia. O isi teimi lai kiki ese kei me kake kalo i le atua i loka in a known mind. I mamla melota mafau, o le tele o teimi. Tati tatalo i le anganga pa ia. Ina ia mawhai. Ona wha mahalosi. Malama ila i o. Fua i mei fo i le tua le poto. I mawainga umalava i wha peona. O mea umai e tātou tatalo noa te mine o onga matus pa ia matulanga i nei. These are the gifts from the Holy Spirit through praying in tongue.
Mafua o mamai le tatalo i ngana ese pe no fai atu i to tonu le tuspa ia ele tasi se itu ai ngā tatalo i to tonu o le tuspa ia o le tasi lo tatalo pito sili ona tāua o lo tatalo le ngana ese pe no fai atu tele yo nisio experience mea sa tutupu i lo fo nei ma u fo fai ngā malanga sa fa pe ona o fo ile atua ma mo tai lo ai fo le tāua nei mata upu mata o nei mea wa nga kare kalo kala fo nga ese mo tatalo i fa me alo fai nei tai tele atua e ka kere lo fo pe fa fenga fa winga tu spaia pe fa fena fa ia o nga tu spaia wa moni fo ia i mene o nga wa mo me la o nga ya o tu spaia ese tāua la o nga tu spaia e fo me nga tai amen e fo le me ngatai e ro fo I maka upolang kuspaia alo fo uma me ka la ngai o te lo ana ula nga me tonu la kuspaia wo leva nga uma wal me mo ya wo uma fo la ai ona la o talo ngana ese ma le fa ta wo ino le melengi o isi taimi e fa ali mai ele tua me lilo ta tele mala mai ka kele mamla mai o tele lo. But I'm telling you, the Holy Spirit show a lot of things e o telo me o tele lo everything through prayer le la fo talo ngana ese o tele fa pe wa o te lo foi to tele o to ia fa me alo foi le tu langa le tau talanga ese le to te mala me lo tano twai wa matana tatala ile tua pe o fa tupu ile te mete popole ai has that ever happened to you pe we ala fongo we popole ai ke kalo nga se foi ko it's something that happens inside of you it's like from your belly it's fa longo tunga sau me tonu I o lala te talo fo ile ngana ese sikoro koia parasitera papa ai te vai o tunga le tupu mai tonu ia te oi ai le o malama lo mafofau ono le papitisonga le nganga pa ia me na le ina taua le lua sa vali ma le nganga pa ia te lua o ma le atua it's so amazing o le matango fia ia e faasino ana le ai fo I mea na let me tell you le tele o mena la vea I mai o le nganga pa ia o le tele yo mea na ngā luenga, job offers, o mea fu ie le whai tangata. O le tele yo ngisi o mea na tu maina ia te au. O le maanga ia o le presentinga mai te au. Kevin, ai sau e whai le mea leo, le mea le tupu. Pa, I to tonu ia te au, wa umana o ina o le nganga pa ia, don't do it. Au te whai a. O ta ofi ala le mea ngā. Te me malie, e umai funga, o koe whawhi kai le atua. Whawhi kai le atua, ke leo le mea, oh man, that will cost a lot. Ke leo se kau ke kongia pe anga o follow la mea, but thank God for the Holy Spirit. He know the will of the Father. O ia le na te ilo le fina ngalo le atua, o ia fo na te talo ina le afo, fina ngalo le atua, o te tango la fa upu fa pea, o lo te talo inga ngana ese, we e tango download le prokalame le atua mo lo o langa lumanai. Kuso lo e kakalo le gaming, o mea lilo la lumanai, o la e downloadinga. E te heo otu ai, o laua umona tāpena ina mo oi, lea taimi, manea taimi. And there's a lot, o le upa tuspaia, fo mai o lea wa tautala o ia te ia, wa sa ili o ia ilona lava vi inga. Mea na ala iono o musu e whao ngaha ule telo whaatita inga inisio mea. Because I don't want to talk about myself and my faith. Ai o lo utama o le limit ia u le tau whaamatala ina tunga. The only best way for me e mama lava lo utangata fo lele. O le whaamatala ato se mea moni ana tupu. Wai le mawhaina o pepelo o le te lau ngana le upole atua. I have to speak the truth. O le mea na fo lele. E ala ino o whaangaina niso whaatita inga I mea na tupu. I lau whainga malanga mtunanga. But I'm telling you, to tele o tau, na fo I tupu ni va venga mani mea na tupu lo tau soifua. I se tasi fo aso na mahao mal mato a inga I or back and save. Ma te atu malo tōrua. O la isi ma ke fo I mai fafola e kukure ska mahaloa nga oka sanga whaaka. Wele mwhain sa vali sta mahaloa. Ai fa mai la langa viri langa taxi. Ua fiu e whaakari. Ai le mwhain sa vali. Atu rofa mai la ia o vala au mista mahalo ia maa ua ma ke pe, pe fina ngalo maria moringa ia pese I think ole pese inkias ka malo vo ile ai le mfaila o savali sta malo fa ko I wale ro la ufa ka us ka malo ko mata vale ma lo mo mor ma atu le fali ya fa mai le tu talo mo sta malo ia ma ko lo ko le fali fa ku ka malo se ava ngoi mata talo e mate o mai wo so ka malo ko ngolo fali wo fa lo wa I so ko ngolo fali fa malo lo ile tu amen ele fa pela ni tala fo le nei pa the word works. Ai ana le pioringa for Faatuatua. Ele angi me kup. Because of the Holy Spirit.
So I really encourage you guys to build up your faith. Pray in tongue. Spend some time in prayer. I wal to tele yo tangata. A fai mo mio fong tatalo e kalesia. Wo iai. Ai ango fo lako fale. Ile kai kakalo. But I'm telling you, spend some time with God. A e nofo oile fale. Tatalo oi. Amen. Spend some time with God in the Holy Spirit. Build up your faith. O le tele o te mi fo lele. You know, it's a lifestyle. It's a lifestyle. O tato o langa fa pena. Ai o le pito sili lan ta o le melo tau tala noa tuai. Spend some time to build up your faith. Praying in tongue. O le tasi nao vaenga ta hua. Ile atina engolo Faatuatua. Ma nei al whaalongo le upu. Tato te olai. Tato se e folo le situ. Tatalo ile ngangana ese. Ide ima fai ona Atina'e le tangata lilo fa malosi mar kangaka ngai kokongu e malosi mar kangaka ngai kokongu makua I fiu war kangaka le kuad waku o makua ima mau war kangaka ngai kokongu wa malosi wale mafai ona toya wale mafai ona toye wale miana la I ona fai ngofio na fo ile tangata itua ono lai vai o lai malosi ilo na tino a o tau tala ngana ese o la wa pio re tangata lai totonu wale malosi le tangata lai totonu wale mafai le tangata lai fafo ona toya ona toe fa to ilalo ono te talo ngana ese amen. Hallelujah. So I think o le tele o tatu te miava noa. You know, whatever you do, o le mea man matango fia talo ngana ese. E alo lua uma upu. Ai kalo ngana ese. E koru au e kalo ele uma. Mo ia. Pa o le mea olo le lava. You will never run out. Ke ve o upu mai sa uma. O te whaafetai tu foi ile au uso. La to uma ia le, la to ia te lo uso le tatalo. Te lo fai atu, you know. Hey guys, I fit te lo fai atu se ni mero o tau tala ngana ese tatalo I lumo tangata I pa tatalo mai foi. Pa for me ono o le o le tango fai le o onga. E ma fuono o le tatalo ngana ese. O I lumo o tou, o ne tau te le mala mai o tatalo I o tatalo I lumo le tua. Between me and God, it's not between me and you. Right? That's how I build up myself. Pray in tongue, in an unknown language. Pray in the Holy Spirit. Amen. So spend some time. Tatalo ile nganga pa ia. Tatalo fo ile nganga le tua. Ini mawhai o na Atina'e le tangata lilo na tutonu ya te oi. You know, ono ole nganga le na tutonu. You are supernatural being. O lo fea lua ila langi nei. Ona talo ngana ese. You build up your most holy faith. Praying in tongue. Most holy faith, praying in tongue. Tatalo ile nganga pa ia, for my precious e holy, lo Faatuatua. E ala ile tatalo ile nganga pa ia. Amen. Te tonua, fa manuia le tua ia te oi sa moa. Tam faila foi, fam tatala atu nisio vahenga tatano atu. Ia Paulio se vahenga o te loa au ia. Ia ono wa fa malia atu foi I believe, you know, because we limit we upu yamatu langa wala, you know, faunga ina some of our experience. It's tala to ya te otou in fa matala to mata upu lea ai olo tal tonu le nganga o le tua olo tala no atu le tua ya te oi toi fa malusia oi e toi tapi tonu le nganga mal fa baptisonga le nganga pa ia e toi tau tala ngana ese kai mi uma ao malepo le nyo me faita talo ngana ese. Spend some time with God in, you know, build up your most holy faith. Amen. Ole au tatalo. I'm going to do this by faith. Okay, lela u faya mo faya uma me uma Faatuatua. Ole au tatalo ile tua. Ona o lete no fo mai lo fale. O le wa mai le nganga pa ia le fe au. E tala noa ile tau tala ngana ese. But I believe by faith it's a receiving le baptisonga le nganga pa ia. Amen. You receive it by faith tonight. Lela utatalo atu lunga nei fiafi o e mafuta mai nai lo fale tulanga uma ia ona e tatau ona e papatisoina o ile nganga pa ia le nganga o le atua ina e mafai ona la asia o ile isi la asanga maulunga o lau savalinga fa le nganga. Amen guys. Lela utatalo mo tatou Father in the name of Jesus tamau te tatalo ila o feel ile suwafo Yesu Tama ono le awala malau upu na e au mai o le nei fiafi na i Atina'e lo mātou Faatuatua e ala i le tautala ingana ese whaafefea ona tautala ingana ese tama
o ile afiafi nei le suafo Iesu te tatalo i lau baptisonga, a o mātou whaia nei mea uma i le Faatuatua, lau whanau o i lātou e le i papatisoina i le anganga paia, ia whaapena o to le mana o lau upu mo lau anganga paia, se e pai, pai o lātou lau whaiva i o lātou loto mo lātou anganga, se i whaangangana ina i lātou, whaatautala ina i lātou, se i whaapeona si i tia lo lātou Faatuatua i le isi la asanga tama, Father, so that they can build up their faith, their most holy faith, Father, in the name of Jesus, Lord, tama. Ile suafo Yesu tama. Le baptisonga le nganga pa ia ma le tautala ingana ese ile tama o le tina o le whanau o le ainga. Tama, Father, I pray, tatala e lau o fio lo wanganga tama. Tama i la toa o tama whaida ti apolo e ngaoi lea tatalo tama. Ma ngaoi lea mea alofa tama na e au mai e ia whapeona atina e ngai le e kalesia. Tama, o te toi whaafoi mai tama le mea alofa lea tama, o te toi au maia lea mea alofa tama, i lau whanau, ina ia mawhai ona i loa e la tou lau finangalo tama, tatalo ia te oi, ia mawhai, ona ho o atu lau wanganga pa ia tama, ha o ai, ma whaatonu i lau whanau tama, tama tatalo i lau fio, i lau whauunga, tama, whaapeona whaasao loto ai, whaapupula ai mata, ai maise tama whaangangana ina ai i la tou, ina i o la tou maua le mea alofa, le mea lofa mai lau fio le anganga pa ia, i lau papatisonga le nei a fiafi tama. Faa fo i le vi inga i lau fio tama, fo i le vi inga i ate oe, nei ma se ia ho i le whaavavau lava, le suafo Iesu Keriso, wole me wala au atuai nei. Amene ma amene. Hallelujah. Vi ia le atua. Tali tonu e whaia mea uma i le Faatuatua, everything. Tato te whaia le Faatuatua, pia no whaia tu. E se le tāua o le. E ala ono o avatua, mo o oina tunga mene, it's all part of the topic of faith. Hallelujah. Build up your faith, how? Praying in tongue. Amen. E fo la tu la fono, tu langa ia, o lo tau mawhai ina ia o feso swani atu, ina ia mawhai wai te nofua o ilo fale, but you need to build up your faith, your most holy faith. Ina ia mawhai ona si tia o ile isi la asanga. Pia no whai atu, we are not the standard. Ile o maa ua se la asanga, you know, ile o maa ua se wha ta inga. Pia ko ke wha kai ia maa ua, don't act someone else's faith. No, but we follow the spirit from my or wha nau o lea tua. E ta ia i la tou e lea nganga o lea tua. E ta ia lea nganga o lea tua. So, vi ia lea tua, no, e le ma whai ono toi whai mai se tangata ia te au Kevin, e le koe au ngāri mea ngal praying in tongue, ke mi nei, no, it's too late. I already see the fruit of praying in tongue. Already. Wo i loa fo i le tele o whaamanuianga lea tua, e ala o le tele fo o mena la via inga mai e ia umal mahu ngāli e lea tua, because of praying in tongue. So, we're too late la le pipelo ki a polo e whai mai e le koe kupu, e mai e le koe whai ngā mea praying in tongue. No. It is in the scripture. And it's for us today. You know, tātou tau e tatalo mea lilo. Vai mea lilo lau whanau, tatalo i ngana ese, ina ia pui e lea tua, vai te leo i loa pe ki o so arka makiki ngā aso, pa now, le la pui e lea tua wai, o lau e tatalo le mea lilo, e te leo i loa. That's a benefit. O le mea leo lea, tatalo i ngana ese. Whamanu e lea tua ia te oe Samoa, e le nei fo ia fiafi, whaaftaila na upu, o se vahenga no utama whai e vali le nei fiafi le Faatuatua, ina ia mawhai o na, tātou malama, a o inai oe, a o inai ia, o le mea tahua lava, o le whai. Po le alo i loa, a e le whaia, ia sa sidenga ue ke i loa. Ia, sa sidenga ue ke i loa, pe a e le whaia, wai mai maute me te i loa, a e le whaia le ase me tupu. Pa o le fiafile nei, lea la e whaia ai, so se teimia, ke aru ke whai ngā ruenga, te tatalo, sometimes, ke aru ke savali, every time, ke ka oko rungo moenga, praying in tongue. Ka ele, praying in tongue. Alu se mea praying, why? You praying in tongue anytime. Yeah. I would have thought religious, wole se longa ke, no, anytime. Mem whainga e kalo i nganga ese, te ma fau, ilana upu, you praying in tongue. Amen. Amen. Vi ia le tua whaaftai fu mernea fiafi i le tātou prokalame, whaaftai le nganga pa ia, i le fisosoani mai e whaamalama lana upu, fisosoani e tu fo ia te o tou, ia ma se tūlanga ua iai le neia fiafi ma le tātou prokalame. Amen. Tani tonu wa me o tou, whaamanuia o tou neia fiafi le tanoa tu le nganga o le tua, whaafo i le vi inga i le tua, i le nei fo ia fiafi, o le si fo i tūlanga o te, toi tanoa tu tātou watunu, ia,
pe ono fai atu le nganga mawalalo ia whaftai le atua tō wanga le lei ia ma tō miro sia fo i tū langa no tō fōa i le tātou ngā ruenga ia for now ia atu te whingalo malia pe ta haufi tātou soani ia tō tele nisi na wala au mai lala asen mai au fai atu ta haufi. One of the reason I don't fai atu ta haufi ia ono le tam fai lava i tū langa o le puipuinga ia wa lo fo wa o iloa o lo wa lava matotoe ia le tū langa o le tupe mo le fa mo le mela we nei ia wa asanga la mai ngai la tupe nei ia longa winga la vaki o fa nga se fo tu bo me na ono fa nga se le tupe ono le ia wa le la fo mo fo I fai le si mele I fai alo winga la utala wa lava ma to le tupe le we le temi nei ta ofi ta to fo ai e se temi e to ta la ele tu se ava no fa pe au lo fa pe nei mo ta to mo le tu la fa fa tai ma lo fa ma lo ya te to ya lo fa le tua fa atua ya te o to me u malava e ti vai oto ono lo to fo hai ma lo to wang le fo au na le tua pela fo no tu ina tua ya te oto a ona te ia ta to le nganga pa ia ta tu te fia me uma tu so molona fina ngalo ele o ia se si o mana o I don't want you to come up here for to fia to o me no tupe no the only reason I fia nei Bible studies for your spirit but we also need ye se me tau no practice yai tato Faatuatua, I always encourage you this Sunday, sa pena lau sfurua ai malau taulanga e avel tau e kalesia, whawhetai le tau wanga le Kevin Life Ministry, sa tau fua I o lau tatalo whaamanuia le atua ia te tau, o mea umau au tau whaia, ia whaafoi le vi inga I le atua, o le nganga maulalo na mailo nei tangata, ma ua masio mātou a inga, whaatasi fo mla ona le atua, sau se taimi, ia o le atu ina atu, ia I melio I le atu na fisosoani mai, le atu ina atu ai le tātou, tala fo stupe o te leilo po le umi o le ata pena ai ne tuai o na faini fa atau I o mo me se tala atoa pa o le ata mfai lava o le ale me o le amo mai o le afa pe ona tu ina atu I le pa ia mare malu se tatou watu no fa fo I le vi inga I le atua I mea uma lava o tatou fai ele o tangata a o le vi inga o le atua ke la kulangi hei ka wia o me le atua o ngaluenga ina e fai mo ia mo lona fina ngalo fa aftai le anga le lei fa manuia le atua I o se ploka lami le na mo tatou a tātou o atura il tātou wa sa asau nei, le se tātou plokalame, ia o le tūlai lua, I tūlai lua I le uli, o le awhapeo na whai il tātou plokalame, a tātou sauni ngā lotu, mo le temi nei, a tātou e whirai for tātou Bible study la fo ia so lua, ai whamanu ia tele le tū ia te o tau sa moi, a inga tui whafo I tilo whaftai, a inga umalava, tono mota malawa o laua, whaongala tu TV mai moma iai, hi family, ia le tua whaftai mafuta mai whamanuia le tua I ainga taitasi o mafuta mai nei fiafi me se foi le lango malo se tātou prokalame le uso ia sui malo ia maletali I fo ia vai ia male whafunga ino oro uru nei le whaitua tātou prokalame waka mimika moka au le lei waka au le whaonganga se tiao nei fiafi ia whafo I le vi inga I le tua whamanuia le tua le tāleni le atali ia ono Yesu nei fiafi tātou tue whailoa I Kevin Uruiva nei Alofa tele mo oe, fa soifua ia.